Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. I let it go, 'cause I won't see you later when we're not allowed to talk it out. I said I'd go, put myself on show, but I'm still trying to figure it out. I broke my shoe, took the fell on you, but you didn't know I planned it out. I said I'd go, yeah, I won't see you later when we're not allowed to figure it out. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. I let it go, 'cause I won't see you later when we're not allowed to talk it out. I said I'd go, put myself on show, but I'm still trying to figure it out. I broke my shoe, took the fell on you, but you didn't know I planned it out. I said I'd go, yeah, I won't see you later when we're not allowed to figure it out. Yeah! I want to share your mouthful. I want to do all the things your lungs do so well. I'm gonna bed into you like a cat beds into a female. Turn you inside out and lick you like a crisp packet. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo. Ne, nisem nadebudni mladi slovenski reper. Ne, in danes nimam šal o ljudeh, ki niso dovolj kompetentni za 6 strun, ampak imajo samo 4. Sem mladenič, ki ga danes, ne vem zakaj, zanima predvsem Tomaž tam zadaj. Ne, v glavnem, dober večer, pozdravljeni na Špil ligi, vse o Tomažu, basistih in ostalih zadevah po prvem bendu. Z vami sem Ivan in ni ga lepšega, kot govoriti tej praznini pred seboj. Dobrodošla praznina, dekleta in fantje in ta praznina. Drugače, danes se vam bo zdelo, da gledate iste bende, res je, kajti imamo prvi polfinalni večer. Ta bend bo igral prvi, ker bo potem, oprostite na izrazu, spizdil na razstavo, kar je zelo new agersko od njih. No in ta bend se zadaj že trese, ne, tako je živčen, tudi basist, in ta bend ga bo
žgal na polno. Morda se bo zdelo, da bo igrali prazni dvorani, a ni res. Kajti vsi tisti, ki nas gledate preko živo.si, zdaj še ne vidite te množice ljudi, ki se skriva za kamermanom. Tisti, ki nas poslušate prek vseh ostalih kanalov, Radia Terminal in ostalih zadev, tudi tega ne morete slišati, kajti slišite samo moj danes kolikor tolikor celo zbasiran glas. Tako kot vedno, 3 bendi, en zmagovalec, komisija, slab voditelj in seveda publika, ki prihaja v valovih. Čas za en slab vic. Vsi so pesniki bili depresivni, samo on Prešeren. Hvala, vadil sem ves teden. Dame in gospodje, iz naročja Podgurja, mladi up, katerega je blagoslovil celo sam stari punk z imenom Pečo. Reče se jim Kung Fu Vegan.
Mi smo drugače kot vegan iz Novega mesta, jo. Takšna jajca. Takšna jajca.
synth, tle imamo bobne, tle imamo tokar, tle imamo bass, tle imamo kitaro. Vid, Lenart, Gašper, Jakob.
komad pa gremo. Tu je bil komad Kon spet. Tu je tu. Za ta denar. Baje, ena lastovka, kak rečejo, ena lastovka ne prinese pomladi, en aplavz pa lahko prinese en velik nasmeh na obraze teh 4 mladih fantov iz benda Kung Fu Vegan, tako da... No, tole mi je zdaj mnogo bolj všeč. Dober večer, evo, po mojem mnenju se za zdaj zares stvar začela, ne, z odličnim bendom, prvim od 3 odličnih bendov. Vedno, ko malce naokrog pogledam, vidim nekaj novih ksihtov, nekaj starih. Živijo komisija, tako danes v komisiji spet Žiga, Izak, Meli in drugače prihaja Robi iz Sci instituta. Če ste pa bolj punk fani, ne poznate njegov band Titos Boys, še na kasetah. No, v glavnem, tako, Špil liga, tako kot vedno. 3 bendi, danes gre samo... Maša, sam en? Ja, sam 2 gresta naprej. Jaj, veš, koliko bo to komplicirano? To bo treba ful glasovati. Spet sem sramotil šteti. Pozabil sem prižganje. No, v glavnem, tako, še enkrat, jaz sem Ivan in svojega posla nikoli ne znam opraviti dovolj dobro, ampak they are stuck with me, I guess. Upam, da ne boste zbežali ven, kajti namesto slabih šal prihaja res dober band. Je pa moj posel seveda, da vas malce zabavam, ne? In zabaval vas bom na tak način, da danes prisežem niti ene šale o basistu. Res je. Bliža se dan žena in jaz mislim, da to je njihov vrhunec, tako da se jaz ne bi šalil o basistih. Je pa res, da bom postavil eno vprašanje nagradno, ki bo v zvezi z basisti, ampak več o tem kasneje. Nekateri nas gledate prek internetov, preko vzivo.si. Živo, mami in frendi. Mami, ja, v glavnem, malce me zmedlo, cuker je padel. Kaj mi je še ostalo v glavi? Radioterminal nas predvaja, pa nagrade dobimo od Ortoja, pa ne od gostilne ali kluba, ampak od Orto, saj veste, Orto, telefon in podobno. Kaj ste tak žalostni, se ne pišemo test? Ne boš vprašana? V ponedeljek mogoče. Da vas razveselim, v žepu skrivam kuverto. Ne, ni podkupnina za oblast, ker denarja ne rad dajem v prazno. Kakorkoli že, tukaj sta 2 vstopnici za en ful dober koncert, kater razkrijem kasneje, ker sem falot, ne, in ne bom tega takoj počel. Kaj bi še lahko povedal? Marsikaj.
Marsikaj. Najprej, da jaz sem en tistih ljudi, ki se zelo boji praznih prostorov, ne? In obsesivna kompulzivna motnja v meni zelo zahteva, da se tukaj ljudje popolnite v en prostor. Če se date skupaj, bom povedal veliko šal o basistih. Evo, en je že hoče oprati čas teh naših 4 strunarskih prijateljev. Kakorkoli že, danes torej 2 benda, ki greta naprej, tako da bojo potem finali maja polni s 4 bendi. Živijo, zakaj se skrivate tam za tisto ograjo? Glejte, ne grizem. Imam dolge lase, ampak nisem huligan. Mišic nimam, to so pire krompirji. Rekel bi steroidi, ampak še tega ne znam uporabljati. Pridite bližje. Živijo, jaz sem Ivan, ne grizem. Bendi so 100-krat bolj zanimivi kot jaz, tudi ne grizejo in imajo zelo radi ljudi pred odrom. Tile mladeniči so se pripeljali iz primorskih koncev, ne, in morja praznega se oni nagledajo vsak dan, ne, ampak morje publike, ker pridite bližje. Nič strahu. Ok, vidim, da bom danes z Ivan, ni panike. Imam še eno stvar za sporočiti. Namreč, kdo sledi profilu Špil Liga na Facebooku? Ok, boljše vprašanje. Kdo ve, da obstaja profil Špil Liga na Facebooku? Aha, oni 4, vi ste itak klasik, ampak lepo vas je videti spet. To so, dame in gospodje, vseh let, to so drugače bendi, ki običajno pridejo podpreti vsak bend, ki tu igra, ne, in tudi v večini primerov so nastopali, tako da velik aplavz za mladeniče tam. Velik aplavz. Tako. Zdaj pa še ena stvar. Veste, kako veliki bendi zadnje čase zelo bentijo nad ljudmi, ki uporabljajo telefone med koncertom? Mi bomo prav kontra. Hočem, da vzamete svoje telefone ven. Res, ta boljši od mojega. Te, ki se lahko povežejo na internet. Wi-Fi, sej veste, zastonj. Ne boste nič denarja zgubili. No, telefone ven. Okej. En telefon je zunaj. No, in pojdite na Špil Liga in všečkajte. Več kot nas všečkate, bližje ste eni stvari in sicer, bojda, če jih dosežemo 550, bom jaz moral basistu zmagovitega benda, danes imamo 2 benda, spucati čevlje. To so torej 4 čeveljci, ki jih bom moral popucati, če dosežemo 550 všečkov. Super ste. No, kakorkoli že, na odru so skoraj da že popolnoma pripravljeni, ampak bobnar je tisti, ki danes komplicira stvar, tipično. Reče se jim still out so. Still alive, still very young, very much experienced and still out. Fanti, jaz sem ostal brez besed. Ni panike, lahko govoriš še zelo veliko. Samo še to povem, po tem komad, oziroma po tem nastopu, samo malo fantje, po njihovem nastopu bomo zelo osrečili enega gospoda v tem prostoru in potreboval bom vsak vaš glas in pevski talent, ampak več o tem po bendu, ki se bo reče Still Out. Čau. He wakes up like every day, his eyes are darkly gray. He's not sure he wants to stay for another day. Just down on the street, talking with, won't you mean complaining about it? Won't you need searching for the place that he feels? Caught out his hands, just like all of his friends. They're out sleeping in the whole bar. Drinking wine all the time makes him feel, makes you fine. He tries so hard, run his life, go on that ride. Once he was a money maker, never ever party breaker. Tries so hard, on the sleep, go on that boy. Well,
everyone go? And now that I need you so, where did everyone go? Now that I need you so. Mr. Bottle is not afraid. He's not afraid. He doesn't even care for the day. But Mr. Bottle is not afraid. He's not afraid. He doesn't even care for the day. He wakes up and every day his eyes are and darky gray. He's not sure he wants to stay. Not ready for another day. 'Cause I'm on the street talking with the people meeting, planning about want to leave, searching for the place where he fits. Cold as his hands, just like all of his friends. They're all sleeping in a warm bed. Where did everyone go? Now that I need you so. Where did everyone go? Now that I need you so. Mr. Bottle, he's not afraid. He doesn't even care for a day. But Mr. Bottle, he's not afraid. He's not afraid. He's not afraid. Well, he's on my body. Where is my home? Well, la, la, la. Oh, yeah. Hvala lepa. Ta je bil naš. Zdaj pa še naš. Ja, danes smo igrali same naše. I can't
Hvala lepa. Zdaj bomo zaigrali eno pesem, ki smo jo že prejšnjikrat, ampak takrat je počela struna basistu, pa smo pol rekli, da bomo probali zdaj še enkrat, da vidimo, če poči spet ali ne. V drugo gre rado. Ja, dajmo reči, da bo šlo. Kar zašopaj. Watching people going by, asking myself, who am I? Is it worth or not to try? Since I don't know why. In the morning, waiting there for you, and in the evening, there is nothing left to do. Well, tomorrow I bring me new hopes. Oh, darling, who knows? Same old place, same old time. I am surfing through the night. The cold darkness burns till one side turns. In the morning, waiting there for you, and in the evening, there is nothing left to do. Well, tomorrow I bring me new hope. Well, darling, who knows? Hvala. Hvala. Kaj je zdaj, Strange? Zdaj gremo še, tu je ta komad je nas, bomo tako rekli.
to look at my side and not disturb me from outside. And you will see who you will never be and who I am supposed to be. Those are the people of today. Yeah, that's the same every day. How far will we go? These are the air before. Those are the people of today. Yeah, that's the same every day. How far will we go? These are the air before. Oh, Koliko časa še imamo mi? Kje so glavni? stila od danes z vsemi strunami. Ja. Še, ja, danes je kul. Gremo še en cover. Ta pa ni naš. Jumping on the ice and so for the midnight so when the hot springs blow. Hammer of the gods will drive our ships to new land. Fight to hold and sing and cry. But hollow rock on me, yeah. And now we see bay, and we see now. I gotta go with me to Western Shore. Tumbling on the ice and so for the midnight so when the hot springs blow. Such a peace so free can whisper tales of gore, of how we calmed the tides of war. Oh, we are your overlord. Now we see bay, and we see now. I let it go, we'll be the ones that sail. Oh, so now you better stop. Read me out of the red. For this a chance to win the day. Despite of all you losing.
Hvala lepa, mi smo bili Still Out. Hvala, se vidimo. Lepo se imejte. Dober večer, spet smo nazaj v špiligi. In če bi znal tako dobro peti kot ta možakar, bi vas prosil za aplauz za ta band. Tako, drugi od 3 bendov, kako hitro mineva čas. Vem, gotovo si mislite, da se tukaj edina stvar, ki jo počnem na odru, je naročujem iz bendov. Jaz dejansko totalno uživam. Vsak mesec vidim 3 odlične bende, tudi basiste vidim včasih dobre, ja. Vsak bend me res sezuje, že drugo leto tole delam in Kino Šiška, hvala za tale šiht, res, super mi je. Hvala vsem vam, ki ste današnji večer odločili preživeti ga z nami. Hvala vsem bendom. Kdo ostane zadnji na odru? Ne bo šala. The Cool Guy. Evo, aplauz. Sam mislil sem, da je gitarist bil. Sorry, ej. Nisem si mogel pomagati. Ker prej sem videl, ne, ta politična korektnost je prav zoprna, ne. Ko sem rekel, da ne bo šalo o basistih, ker tako ene žalostne obraze sem videl, cankarjansko razpoloženje. Ampak glejte, čas je, da vam, dame in gospodje vseh starosti, ker tam sem videl od najmlajših do tistih, ki so videli Deep Purple še s črnimi barvami las, ne. Glejte, imam za vas, oziroma za eno osebno imam 2 vstopnici za koncert zadevščine, ki se imenuje Archive in bo nastopila 15. marca prav v Kinu Šiška. 15. marca tega leta, ne, torej zelo kmalu. Stvar je v tem, 2 vstopnici, torej fantje, če kdo zadane, ne, lahko punca gre tudi z vami, ni treba ostati pred dvorano. Punce, če katera zadane, imate izgovor, zakaj vzeti najboljšo frendico, pa ti pa pustiti doma, da teži na Xboxu. Tako, zdaj nič ne pride žal za stonj, tako da moram postaviti nagradno vprašanje. Ne bo težko, obljubim. In sicer celo FDV-ovsko bom šel, da bom ponudil 3 odgovore, A, B pa C možnost. In sicer, koliko, predno odgovorite, prosim, počakajte, da povem vse 3 možnosti. Koliko strun ima basist? Zdaj pa pazite, predno začnete tu mi zdaj pametovati, dam odgovor. 2 struni, 4 strune, C, preveč strun. Kdo je rekel odgovor? C. Kdo je rekel ta odgovor? No, roko gor, pridi bliže. Ker je odgovor pravilen. Dama, kako je ti ime? Ira. Ira, jezno ime, če se spomnim grških bogov in boginj. Kakorkoli, rimskih, ups, no, to so te učitelji zgodovine na podkupnino, ne, ko jih dobite. V glavnem, čestitajte Iri. Ira, zadela si 2 vstopnici za zasedbo Archive. Zdaj je tisti trenutek, zdaj bi morali videti njen obraz, tako, nimam pojma, ampak cool. Ne vem, kaj sem zadela, ampak cool. Ne, 15. marec ne bo dober samo zaradi plač ali štipendije, temveč tudi zaradi koncerta Archive. Prej sem omenil, da je danes en poseben dan. Je, ne samo zaradi basistov, ko da je vedel, ne, in tokrat, dame in gospodje, to je zdaj že 4. špil liga, ampak 1. špil liga, ko se ne bom obesil na Perota iz uživo.si. Danes sem si našel novo žrtev. Ni ga? Idealno. To je perfekten trenutek, ne, ker ta možakar, zal, postaven, žal nabildan, hitre jeze, dela za radioterminal. No, v glavnem, kaj hočem reči, v nedeljo, veste, kateri praznik je? 8. marec je dan žena. No, to je tudi njegov praznik. Njemu ime Tomaž. Tako da 8. marec je Tomažena. Ne, tako da v nedeljo je njegov posebni praznik. Zdaj njega ni, on zunaj verjetno skuša prepričati tegale mestnega redarja, da ko je on parkiral avto tam, je pisalo, da je parking zastonj. Ne, tako da ga bo treba počakati do konca zadnjega benda.
Vsem vam pa samo polagam na srce dejstvo, da bo po zadnjem bendu, ki se že za mano pripravlja in rastura, tako kot prva dva benda danes, boste pa vi vzeli telefone ven in boste glasovali, ne, za danes celo dva zmagovalca. Ne. Dva benda gresta naprej. Ali je kdo že tolikokrat obiskal Špil ligo, da ve, kaj je glavna nagrada za tisti bend, ki zmaga v finalih? Tako, snemanje v Institutu SAE, ki ga predstavlja Robi, ki sedi danes v komisiji, potem nastop pred večjim bendom, kot je omenila mlada dama tukaj, pa še, kaj je še? Ortogigastik. A ti si z te firme prav prišel, ker nekam deluješ, kot da vse veš. In prav imaš, mladi mož. Vidite, kako sem razburjen, ker pljuvam. Če sem koga zadev, je zdravo za lase, Motorhead and Shoulders in podobno. A je ta zadnji bend že pripravljen? Basist je, ne? Mal bi se zamislil lahko. Seveda, če ni en del ritem sekcije, pa ta drug, bobnar. Dame in gospodje, aplavz za naslednjo tarčo nove sezone šal, bobnarje. Njem je super. Glejte, v zadnjem bendu se reče No Agenda. And they're going to kick your ass. Tako kot vsak bend danes, ampak te bojo to storili na svoj poseben način. Dame in gospodje, en velik aplavz za zasedbo No Agenda! smoking tongue is the end of us all. But you only care about fame and fortune, watching others torture, catching your reflection, rushes to perfection. This is the last time, take to the front line. With 30 foot on the right head, I'll make it so mine. This is so sweet at the start, but the start's all wrong. You say you speak from your heart, but your heart's all gone. Lynching the sense of death, the crimes of everyone, passed down from father to son. Homeless and destitute, deserve my gratitude. Your last line of defense are all just self-inflicted wounds. You seem so sweet at the start, but the start's all wrong.
start's all wrong. Yeah, your heart's all gone. You seem so sweet at the start, but the start's all wrong. You say you speak from your heart, but your heart's all gone. You seem so sweet at the start, but the start's all wrong. You say you speak from your heart, but your heart's all gone. Yeah, your heart's all gone.
Dober večer, hvala vsem, ki ste prišli. Kar v velikem številu. Naslednji komad je komad, ki smo ga spisali na prejšnjih vajah. To je ne 84 ali kaj. Nekaj tazga, ja. Komad nima imena, tako da tisti, ki bo najbolj glasen, bo imel to čas, da ga poimenuje. She said, come over, let me blow your mind. Her restless soul was searching for the one. As days go by, she fought for what was real. She forgot, we forgot how to feel. Will she'll find her way to the avenues of heart and of romance? And will I be what's his fate, or a teardrop get lost upon the page? Somehow I knew that it would be this way. We walked together, though she went astray. The love we had, so Emily swear to vow. She forgot, we forgot how. Will she'll find her way to the avenues of fun and love romance? And will I be what's his face, or a teardrop get lost upon the face? And when she's calling me to be the one, and she will always be, so leave it on. And when the days turn into night, she sees her demons follow even when she sleeps. Will she'll find her way to the avenues of thought and love romance? And will I be what's his face, or a teardrop get lost upon the mail? I forgot, she forgot how to smile. Hvala. Ok, tega nismo zajebali. To je zato, ker imam srečne gate po moje oblečene. Ok, zdaj še en, ki ga lahko zajebemo. Ta je za vse Maja. Vse Maja, Gaja, Kaja, Ja, ja. pa Patrika. Ok, komad se kliče Stuck With You. This is the first time and I don't know what to feel. This heart beats like it's crazy, time to figure out what's real. Memories are fading one by one again. Your presence, it surrounds me, always driving me insane. So go away until I find the right time. You're the one to blame, and I can see right through you. What do you have to say when all you do is sit around and smile while I'm stuck here with you in this denial? Ignorance is bliss, so not another word. Don't explain yourself, cause it's all so absurd. Misery grows larger with you every day, so blast it all away for
what's left of me and throw it all away. Treat me like I'm no one, play me like a game. And I'll leave you here, lying in your bed. While I'm going far away, no words needed to be said. So go away until I find the right time. You're the one to blame, and I can see right through you. What do you have to say when all you do is sit around and smile while I'm stuck here with you in this? So go away until I find the right time. You're the one to blame, and I can see right through you. What do you have to say when all you do is sit around and smile while I'm stuck here with you in this denial? Let's take all these situations and turn them into beautiful. Here goes our infatuation. You did what you were told. I learned a lot today, but I could just run away to be fine just for a while. Take it down and hug your smile. Could've said it for a live, represented by the team of jocks and jerks who wouldn't mind. Pick a different one if they'll. Let's take all these situations and turn them into beautiful. Here goes our infatuation. You did what you were told. I heard a lot from friends about a girl who regrets and heard about a broken heart, which is first I'm torn apart. When I'm drunk and when I'm not, being sober sucks a lot. My guts are going round and round, picking up and lost and found. Let's take all these situations and turn them into beautiful. Here goes our infatuation. Did what you were told. Next morning, wake up, you're face down in mud. A bird just in time, the gear was all mine. All we could just don't understand the point and do what you're told. Our story was told. Let's take all these situations and turn them into beautiful. Here goes our infatuation. You did what you were told. Let's take all these situations and turn them into beautiful. Here goes our infatuation. You did what you were told.
Hvala, hvala. Še enkrat vas bom prosil, da ploskaste. Mi smo bili skupina No Agenda. Hvala, ki ste nas povabili sploh na to tekmovanje, oziroma smo se sami povabili. Hvala, ki ste prišli v takem številu. Uživajte še naprej. Days will come and go, but you were here for all the time. I'll write this song, a crappy song, just to see you smile. 'Cause all I really want is you forever mine. I'll climb the mountains, swim the oceans, just to realize nothing good will come. And all the things I do keeps me far away from you. The questions that I ask, the answer that you give, it doesn't seem to make much sense, so get me out of this. I see you all the time, I see you every day. The hardest part in all of this is not to tell a thing, but sometimes words come out, and you can do a thing. Before you know it, it's all over, I screw up everything. Nothing good will come, and all the things I do keep me far away from you. The questions that I ask, the answers that you give, it doesn't seem to make much sense, so get me out of this. Here I am today, my love has faded away. My heart has finally realized it's over anyway. And then I saw you there, I went to say hello. And when I got there I got confused and said I love you so. Nothing good will come, and all the things I do keep me far away from you. The questions that I ask, the answers that you give, it doesn't seem to make much sense, so get me out of nothing good. Nothing will ever come. Where do you say come undone? Fake cliché, crashing down, but in the end, you're not around. Hvala. Stari Kasinor! Aplavz za ta zadnji band danes. Zdaj pa ena stvar, preden začnemo z glasovanjem. Jaz menim, da si No Agenda Bobnar že sam po sebi zasluži en velik plus v punk rock bobnarsko knjižico. Ne rečem, sami super inštrumentalisti in vokalisti danes na stageu, ampak tega se čulo, kak je toliko tam po moje do Karavank in še dlje. Ti si ena žval. Vsaka čast. Ostali so bili malo manj živali, ampak vseeno živalski, ne? Da ne bomo ta masculine del odstranili iz odrov. No, zdaj pa pridete na vrsto vi, dragi moji in drage moje. Telefone ven. Namreč glasovali boste za bende, ne? Kdo torej gre naprej? Če utipkate 030 400 425, vem, ples mi ne gre, spil presledek 1,
glasujete za Kung Fu Vegan. Če vtipkate 030 400 425, Spil presledek 2, glasujete za Still Out. In seveda, če vtipkate 030 400, piše tudi tam 425, Spil presledek 3, glasujete za band No Agenda. Potem, ko boste vse to odtipkali, ne, ostanite z nami, tukaj bo zelo zanimivo, namreč bende bomo pripeljali sem na oder, kajti morali se bodo soočiti s komisijo. Kot veste, je komisija tista, ki da polovico glasov, vi ste pa druga polovica. Je pa res, da če je vaš izbor isti kot komisijin prvi izbor, potem gre komisijin drugi izbor naprej. Ja, kaj je to bilo zdaj? Kar neki stari. Jaz upam, da se drugače zabavate, no, da vam, mislim, da bi bilo neumno vprašati, kaj če sem? Ja, ne, to vem, da sem smešen, to vsakič, ko se pogledamo v ogledalo, se smejim, ampak bolj je stvar v tem, mislim, da je neumno vprašati, če se imate v fajn, zaradi tega, ker vidim, da ste še vedno ostali, ne, torej bendi so res razturili sceno in zato vabim vsaj 2 od 3 bendov gor, namreč Kung Fu Vegan morajo nadaljevati svojo večerno turnejo iz klubov v umetniške ateljeje, ne, Tour 2015, datum samo eden. Sam en je šel. A je basist? Ne vemo, ne? Kdo je to rekel? Ne, no. Basist, okej. Ja, nisem si mogel pomagati, 4 strune so moja strast. Kakorkoli že vabim ostale bende, torej vse 3 pravzaprav, ne, ker je šel samo eden, čeprav ste mi rekli, da bojo šli vsi in vidiš, zato moram vprašati, če sem smešen, ker viš, kakšne situacije padam non-stop. Ne, sej, jaz se tudi sami vse smejim. Stand-up tragedy, jaz temu rečem. Kakorkoli že, Kung Fu Vegan, Still Out, No Agenda člani, pridite na oder, pridite, zabave še ni konec. Slabih šal tudi ne, oprostite publika, žal je res tako, še bom govoril. Poglejte, danes so žrtvovali petkov večer samo za vse vas. In zame. Dej nehi, no. Dan žena. Kakorkoli, še enkrat, a se vam da res lepo zaploskati za vse 3 bende? In potem vidite, kako so te stvari zorganizirane direkt na mestu in iz srca, ne? Ker če bi tole bilo totalno vse naštudirano, bi zdaj že vsi bendi tu stali in vsak član posebej bi se kopal v svetlobi nekega reflektorja, ampak we don't play that shit, ne? Mi to res iz srca delamo, tu pa tam se kdo zmoti, se tudi ostali lahko iz produkcije roko dviglite, ampak okej, bom jaz. Kakorkoli že, ljudje, ki skrbijo, da tale večer poteka, z mojo izjemo, torej zelo perfektno, so ljudje, ki jih verjetno ne vidite, ker stojijo za vami, od raznih Sašotov, do Matevžev, do Žige, do Perotov, do Tomažev, do Gašperjev, do komisije na koncu koncev in mislim, da brez njih ta večer res ne bi bil nič kaj bolj poseben, kot če bi bil brez bendov. Tako da en velik aplavz za ekipo, ki skrbi, da tale šov laufa brez težav. Zdaj, Tomaž, zdaj si že noter, prej smo ti voščili Tomaž žena, ne, tvoj dan v nedeljo, ja? Samo da veš, okej, ker prej je neki grdo gledal, ni bil prepričan, kaj se dogaja, ampak to je Tomaž. Kakorkoli že, 030 400 425 ste vsi glasovali? Vsi, ne? Super. Okej, zdaj pa pride tisti del, ko jaz malo tudi vprašam bende, kako se imate, fantje? Glasujem glih. Glasujem glih, okej. V redu. Kar fajn. Vidite to skromnost. Zadnja tom energije je šel iz njih, ko so igrali za vas, ne morejo več, res. Jaz bi na njihovem mestu tudi že bil, spuž vas, čisto. Oh, the animal. Kako si? Si dobro? Saj bo, saj bo. Jaz ne morem verjeti. Tip mislim, da je pretep vse prednike in naslednike teh bobnov, ne, pa hladan ko špricer. No habla ingles.
Jaz tudi te francoščine ne razumem. Ja, jaz se lepo počutim tle na odru. Prav lepo mu je. Prav lepo mu je, super. Jaz sem z njim, ko se lepo počuti. In še ena stvar posebej. Tale možakar je res, danes je grozno prehlajen, cel dan se je šparal, ne hecam se, no, da ne bo kdo pomislil. Jaz mislim, da si človek, ki igra na odru s tako energijo kot on, pa ima 39,2 vročino, si zasluži en velik. To je legenda! Še ni konec. Za tegale nikoli nismo bili šur, ali je fant ali punca, ker je tako mali pa luškanje še, ne? Ampak jaz mislim, da poleg živalskega bobnarja in poleg seveda nekje med živalskostjo in prefinjenostjo, ne, leži en tak filingaš, tako da mislim, da je tudi za filingaša en lep aplavz. Opravičujem se, skoraj sem basista zrinil dol z odra. True story, ni šala. Mladi mož, kako se imaš pa ti na odru? Ti si gitarist, okrog tebe si tako ves svet vrti, tako da, ampak lahko poveš, kak se imaš. Ma, kaj ko igram ali zdaj? Zdaj. Zdaj je tako, boljše bilo prej. Prav vedel sem, da je gitarist, le ker vzel si je caj, to mi kar nekaj nabil. Zdaj pa, dame gospodje, redko kdaj si vzamem čas, ampak from the words and from the mouth of a bassist. Veste, kaj mi je pri basistih všeč? Ni jim treba govoriti, da dosežejo efekt, ne? Samo užgejo po tisti prvi struni. Meni se zdi, da ne vem, katera je to, ali jaz sem bobnar, namreč pa mi to štetje sploh ne gre od rok, ne? Prva struna, ne? Vse je to, ne? Prva struna, tako. V glavnem, še enkrat, aplavz zame! Vedel sem, da nekaj prav delam očitno, čeprav upal sem, da boste pogruntali, ne, da se hecam. Za vse, ki ste glasovali, še malo pa se bo obelodanil vaš trenutek. Zdaj bi pa bil čas, da jaz tudi komisijo povabim gor na oder, ker oni dejansko imajo nekaj za razliko od mene bolj pametnega zapovedati. Tako da, Meli, Izak, Robi in Žiga, come to the stage. Se lahko bolj zaploskate. Oni so ena tistih komisij, ki dejansko nori na bende. Vedno jih vidite v publiki, vedno jih vidite, to delajo, ne, trga se jim čisto. Tako da, pridite, ali se pa spet na cigareto. Kaj si nor? A nismo že zamenjali komisijo iz teh razlogov zadnjič? Jaz pa tako lepo govorim, ne, oni uživajo na bendih in potem rečem, pridite na oder in kako lepo izgleda tisti prazen prostor. Nič, zapomnite si, evo, zdaj imamo veliko prič, tako iz bendov kot iz publike, moramo eno bolj resno komisijo dobiti. Zdaj, če bi jaz bil komisija, bi se postavil tako na oder in povedal nekaj pametnega. Žal nisem, zato bom se postavil v publiko, da dobim ta občutek, kako vi pravzaprav uživate. Ful boljši spad, jaz pa ne vem, kaj delam na odru non-stop. Ej, morate priti sem, daj pridite dol pogledat oder navzgor, super je, ajde, no, kaj se zdaj švercate tam? Vse si že punci napisal, naj glasuje, ali fantu, kakorkoli že. Tako, a ni lep oder? Imagine the world without a bassist, ampak zamisli si tale oder z bandom gor. Manjka basist, ok, en basist je že gor, še en basist. Ja, pa v 3 bendi, 3 basisti. Razen če kdo to, glejte jih. Glejte, kakorkoli postavite, 3 basisti nikoli ne zadanejo pravilnega razmerja višin. Poglejte tale. Ne, prav ste se postavili. Wow, fanti, aplavz! Dragi dnevnik, vse, kar sem verjel v basistih, ne drži in to so dokazali. Evo, jaz sem brez besed že skoraj, da? Komisija se tepe, spet. Dobro. Oba. Mene zanima, kak je svet, zdaj vem, kako se počuti Phil Collins.
Good evening, Kino Shishka. How you guys doing, man? All right? All right, thank you all for coming out and supporting all these young bands. We came all the way from Primorska, and one band came from... Masha, help? One band came from Novo Mesto, yeah? So all you guys, from front to the back, from side to the side, a big applause for all these bands. Thank you. My name is Phil Collins. And please don't download my album. Spend your money wisely. Okay, pridite, komisija, come to the stage. Good evening. I try to sound like an Englishman, but I suck at it. So, welcome the commission. Ne, to je isto, to je v angleščini. Komisija, komisijsko, kakorkoli že. Dobro večer. Čujem, da ste se tepli, dobri bendi so torej danes in težke odločitve. Ja, danes je bilo malenkost težje kot zadnjič, moram priznati. Pa bomo naredili isto proceduro, kot smo naredili prejšnjič. Ne bomo takoj povedali vrstnega reda, vsak od nas bo, torej trije bomo komentirali vsak po en band in Izak bo na koncu izdal, pač kakšen je vrstni red, po našem mnenju. Jaz bi pokomentirala prvi band, ki mi je bil prejšnjič res zelo všeč, torej Kung Fu Vegan, ker se mi zdi, da so naredili velik skok od prejšnjega leta, ko smo jih spoznali. Moram pa reči, da današnji nastop ni bil ravno enako prepričljiv kot tisti prejšnjič. Kljub temu mislim, da so zelo originalni, pa da če bodo se malenkost bolj sfokusirali mogoče na to, kar jih zanima, zares, da bo lahko na koncu z njih res dober band. Torej, meni osebno zelo pri srcu, ampak pravim, današnji nastop je bil malenkost, premalo je bil tight, kot temu rečejo. Živijo. Jaz bom prokomentiral band Still Out, drugi so bili danes in mislim, da ne rabim preveč povedati. Zelo je fascinantno videti, da toliko mladi fantje toliko dobro igrajo. Tako da z moje strani vse pohvale. Pri Novo Agenda nam je bila najbolj všeč njihova energija, njihov odrski nastop. Se pravi, to imajo dobro izpiljen, zdaj pa bo treba pa še k temu razmišljati malo žanrsko razširiti. Ampak za srednješolski band je to super, tako da kratko naprej. Hvala. No, jaz imam pa zdaj to hvaležno oziroma nehvaležno nalogo. Rekli smo, da tretjega benda ne bomo omenili zato, da se potem malo sprašujete, kateri je na prvem mestu. Po tehtnem premisleku, tako da nas je Maša že dvakrat prišla iskat, če smo že, medtem ko je Meli držala stol v roki in je hotela žigati glavo odbit. Smo se odločili v bistvu takole. Na drugem mestu smo dali Kung Fu Vegan. Kozarce, prosim, trdno primite v roke in ne mi jih metete v glavo. Na prvo mesto pa smo dali v bistvu stvar, ki smo se vsi štirje strinjali, za razliko od ostalih dveh odločitev, da si prvo mesto zaslužijo Still Out. Vidite, da jim ni najlažje na svetu. Zato se tako resno držijo, namreč vejo, da njihov glas bo eno zasedbo moral nekako razočarati, dve zasedbi pa ne. Zdaj pa da vidimo, kako ste se odločili ljudje. Po vašem izboru gre ta naprej benda, po ljudskem izboru gre band Novo Agenda, vem, Maša, prebral sem prav, dobro vidim zdaj po novem, in Still Out. Ja, zdaj, če bi se pogovarjal o juhi iz vrečke, bi razumel tak aplauz, ampak imamo dva odlična zmagovita benda, Novo Agenda, Still Out, en velik aplauz. Kino Šiška,
bendi, komisija in vsi ostali, najlepša hvala. Jaz nisem imel nobene dobre šale, zato ste pa vi bili fantastični. Imejte se lepo, še naprej. And thank you from Phil Collins as well. Good night. Uživajte, čau!